Basi tuendelee kushukuru Mungu. Tunashukuru Mungu kila jambo. Tunashukuru Mungu kwa kutulinda. Asante tena Baba, tunaendelea kushukuru kwa siku ya leo. Tunaendelea kushukuru kwa sababu umetupatia nguvu, umetulinda, umetupatia njia za kuona mazuri. Baba, umetulinda na mengi ambayo tusiyoyajua, umetulinda na mengi ambayo tunayoyaona na mengi tusiyoyaona. Katika jina la Yesu Baba, tunazidi kuomba kwamba mkono wako wa baraka waendelee kuwa pamoja nasi. Kwa wale wote ambao Baba, kwa muda huu ambao wanakuhitaji kufunuliwa, tunaomba utufunue ili tusikie maneno yako kwa amani, ili tufuatilie maombi yetu kwa amani. Kwa siku wa leo Baba, hakuna kile kinachokushinda. Hakuna kile kinachokushinda. Tunakualika Roho Mtakatifu ushuke kwa leo. Ushuke na utawale nafasi hii. Ushuke na utawale maneno yetu. Ushuke na utawala vitu vyetu. Ushuke na utawale muda wetu huu mpaka mwisho. Baba, ni wewe ndiye unayostahili. Wewe ni Baba unayestahili. Wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ni Mungu muweza wa yote. Hakuna mwingine bila wewe. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunazidi na kuomba. Tunaendelea na maombi, tunaenda na maombi. Na kwa siku ya leo tunaenda kuangalia kidogo kuhusu sheria ambayo tuko nayo sisi kama Wakristo. Vile vita ambavyo Yesu alivishinda, na tutaenda kuombea katika yale mambo yote ambayo sisi tumepewa katika ushindi wa Yesu kwenye msalaba. Maana Yesu ameshinda na ameshashinda, na kushinda kwake alitushindia sio leo, alishinda zamani. Maana sisi tunajiuliza kwamba tukiwa tunatembea katika bila kuwa washindi, swali ni kwamba hivyo tunajua gesi gani ya kuchukua huo ushindi wake na kuiweka katika maisha yetu ya kawaida kwa sasa. Mimi nitaanza na kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inasema, twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda na yule mwovu asimguse. Kama unavyoona Biblia inavyosema hapa, kuna maneno ambayo mara nyingi huwa tunaongea, ambayo na mimi kuna wakati niliyopita nilikuwa nikiongea, sisi wote wanadamu bwana. Unajua tunaweza tukashinda, lakini hatuwezi tukakosa kufanya kosa. Sisi wote wanadamu. Lakini hapa ukiangalia Biblia iko wazi kwamba inawezekana ukaishi mtakatifu, ukaishi utakatifu. Kwa sababu kuishi mtakatifu na kuishi utakatifu ni vitu viwili. Sisi tunataka tukaishi utakatifu, kwa sababu pale ambapo unapojikuta mambo yanakwenda vibaya, basi jaribu kuingia pale pale ili usafishe. Jaribu kuingia pale pale usafishe. Kuna vitu vingi ambavyo vinatusumbua. Mara huyu analeta neno moja, unasikia hilo neno na kugusa vibaya kwenye roho. Usiache muda upite. Usiache, kama unaona kama vinakushinda, uende kwenye chumba, anza kuomba hiyo nafasi kwamba Mungu saidia kile ninachosikia. Usiombee kile tatizo lililotokea. Usiombee yule mtu aliyefanya. Wewe ombea hiyo roho yako, Mungu asaidie kwamba hivyo anavyojisikia vitoke katika jina la Yesu. Yaani hapo unaanza kuingia katika njia ya kulinda ile nafsi yako, na utalinda kwamba utajikuta kwamba unaishi bila kufanya dhambi. Pale ambapo ukiangalia vizuri pale vile ambavyo tunavyoishi kwa siku ukiwa umefunga, kwa sababu ukiangalia tukifunga mafungo yetu, jinsi tunajiepusha na kufanya dhambi, jinsi tunavyojiepusha na kufanya mabaya, hivyo ndio jinsi Mungu anataka tuishi kila siku. Tuwe tunajiepusha na kufanya mabaya hivyo hivyo. Ukijikuta kwamba tukifanya hivyo, utakuta maisha yetu yatakuwa na yana mambo mengi tena ya kukokotea. Yaani unatukuta kwamba yanakubaliana tu kwamba na maneno ya Mungu yanavyokwenda tu, na maisha yatakwenda vizuri. Kwa hiyo maombi yetu ya kwanza ya sasa ni kwamba tunaenda kushukuru kwanza kupitia Yesu Kristo, na kwa sababu kwa ajili yake tumezaliwa mara ya pili. Sasa tunaomba Yesu atusaidie ili tuishi maisha matakatifu, ili tujiepushe na dhambi za kila siku. Tutashukuru Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo kwa kuja kukutufia sisi, lakini vile vile tunaomba atusaidie Mungu ili tuishi maisha matakatifu
na tujiepushe na dhambi za kila siku. Basi tuweke maombi katika jina la Yesu. Baba, tunakuja mbele zako kwa usiku wa leo. Baba, tunashukuru kwa sababu ya kuacha mtoto wako umoja Yesu Kristo aje atufie kwa ajili ya dhambi zetu, dhambi ambazo yeye hakuzitenda, lakini ni dhambi ambazo sisi tulizitenda. Hizo dhambi tulizitenda sisi, yeye hakutenda, lakini alikuja kutusamehe, alikuja kutufia sisi ambao tumetenda hizo dhambi. Tunaomba Baba kwa usiku wa leo kwamba utusaidie katika maisha hii ili tuishi utakatifu, tuishi maisha matakatifu, tuishi maisha matakatifu, tuishi maisha matakatifu ili tuepushwe kutenda dhambi kila siku, michokonoa kila ngambo, mambo yanayokuja kutujaribu, mambo yanayokuja kutakasirisha. Maana Shetani iko kila saa anatumika kazi ili kuhakikisha watu wako Baba anawapoteza katika njia ya kusirika, katika njia ya kujisikia vibaya, katika njia ya kujibu mabaya. Baba, tunaomba kwa usiku wa leo msaada kutoka kwako kwamba utusaidie kuishi maisha matakatifu, tujiepushe na dhambi, tujiepushe na dhambi ambazo zinatoka kwa wale ambao wako karibu yetu, dhambi ambazo zinatoka kwa wale ambao wako mbali. Baba, tunaomba utuepushe, kama vile Methali ya 12 inavyosema, kama angekuwa mtu wa mbali ambaye alinifanyia mabaya ningemsikiliza, lakini wewe ni ndugu yangu ambaye tuko pamoja, tunakulia pamoja. Inaonekana kwamba Baba, dhambi na majaribu yatatoka kwa wale ambao wako karibu yetu. Tunaomba Baba, kukija majaribu kwa wale ambao wako karibu yetu, ikuwa jaruba kwa wale ambao wako karibu yetu, tunaomba utuepushe na hizo dhambi. Tukuwe tayari kujua walali kwamba hii ni dhambi, tukuwe tayari kujua kwamba tusikasirike, tukuwe tayari kujua kwamba tusizibie vibaya, kwa sababu dhambi inakuja inatafuta roho zetu, inatafuta nafsi zetu. Baba, tuepushe katika kila njia, Baba, tuepushe katika kila njia, Baba, tuepushe katika kila njia. Tukitembea tuepushe Baba, tukiwa manyumbani tuepushe Yesu, tukiendelea nafasi tuepushe Yesu, katika makazini tuepushe Yesu, na watoto wetu tuepushe watu, na mafamilia zetu tuepushe Yesu, kote tunapotembea Baba, kwamba tusionekane hata saa moja tukiwa katika dhambi, tusionekane hata saa moja tukitembea vibaya, tukionekana hata pamoja tukisema vibaya. Tunaomba utuepushe Baba kwa dhambi hizo, utuepushe, tuishi utakatifu, tuishi utakatifu, tuishi utakatifu. Utakatifu Baba tunahitaji, tunaishi utakatifu, tuishi utakatifu katika yale mambo tunayotenda, katika yale mambo tunayoendelea nayo. Tunaomba Baba utuachilie tuishi utakatifu, utusaidie Baba. Msaada wako ndo tunaomba, msaada wako ndo tunaomba, msaada wako ndo tunaomba, katika jina la Yesu Kristo. Malate kepotoria takalande mantalande kepotoriate. Utakatifu Baba ndo tunaomba uingie katika mioyo yetu, uingie katika nafsi zetu, ujenge mule ndani, tuwe watakatifu katika yale utakayotenda. Tukifanya kitu Baba tunakitambua kwamba ni kitu gani, tukitaka kujibu Baba tunasema kwanza ni kitu gani, tunawaza ndani kipi nitakachojibu, kwa sababu jibu ambayo inatoka katika kinywa inamaanisha kwamba ile jibu itakupatia mwelekeo kipi ambacho kitaendelea. Baba, tunaomba kwamba utupe nafasi ya kuelewa, ya kujua, ya kutambua kwamba shetani anatutafuta kwenye njia hii ili tumwepuke katika kutomjibu, au tumwepuke katika kutoa jibu ambayo shetani hatategemea, ili tuishi utakatifu katika kila njia Baba, kwa sababu njia zote zile shetani anajaribu. Tunaomba utusaidie, utuwekee mtego ili ategwe hiyo shetani asitushike tena, katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea na maombi. Tunachukua Wakolosai wa pili mstari wa 15. Wakolosai 2 mstari wa 15. Wakolosai 2 mstari wa 15. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Hii Kiswahili kusema kwamba haijaifanyia hii neno vizuri, haijafanyia ukweli kabisa. Yaani wakati nilipoisoma kwa njia ya Kiingereza nasema kwamba Yesu alifanya ni kama vile alifanya kama sijui kama toleo, tuseme kwamba alienda kuonesha aibu mashetani, alienda kuaibisha mashetani hadharani.
Hivyo ndio kesi Biblia inasema hapa, alienda kuaibisha mashetani hadharani, Kiingereza, lakini Kiswahili ni kama vile inatufinya kidogo, lakini hajakuwa na tatizo. Yesu alienda kuaibisha mashetani, akaenda kuchukua mamlaka, alienda kunyang'anya mamlaka. Na haya yote Yesu alifanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya sisi ambao tuko hapa. Kama Yesu alienda kuchukua mamlaka, yani sisi hiyo mamlaka hakuenda nayo mbinguni. Alisema mamlaka juu chini nimepewa mimi, kwa hiyo nini? Niendeni. Akatuma wanafunzi, niendeni sasa na hayo mamlaka, mwende mkafanya nini? Mkawabatize watu katika jina la Yesu, la Baba na Roho Mtakatifu. Nendeni. Kwa hiyo sisi ambapo tupo hapa tuko kwa ajili, tumeambiwa nendeni, tumepewa hayo mamlaka ambayo Yesu alienda kumnyang'anya shetani. Maana shetani hana mamlaka tena juu yetu. Kibaya ni kwamba tu hatukubali, hatujui kwamba shetani hana mamlaka. Mara nyingi tunampatia nafasi, tunamwongelea sana, tunamwogopea sana, kuna kitu kinachotokea, tunaendelea. Hapana, sisi tuna maneno yetu ndo yale yatakayotusaidia. Kwa sababu haya Yesu alisaidia, akaenda kuwaonesha aibu, akachukua mamlaka ya shetani na akayatupatia. Kwa hiyo sisi ni wa Mungu wa shetani hapa, kwa sababu hata mtoto mdogo mwenye angali na miaka 3, 4, 5 akisema kwa jina la Yesu, shetani atatoka. Haitakuwa kwa sababu ni mtoto. Unaona, hayo mamlaka ni makubwa. Kwa hiyo tuko na mamlaka makubwa, tusiyasahau. Kwa hiyo hayo mamlaka itatuma tuingie katika ombi letu la pili. Tunaomba kwamba Mungu atulinde dhidi ya hila za mashambulizi za huyo mwovu, kwa sababu tayari ameshavuna, ameshaonesha aibu. Kwa hiyo Mungu atulinde dhidi ya hizo hila zake za huyo mwovu, na atutie nguvu ya kushinda majaribu, na tujaze na Roho Mtakatifu ili tusimame imara katika imani. Kama nilivyosema, tunaomba Mungu atulinde dhidi ya hila, ni kama vile mabaya ya mashambulizi ya huyo shetani, na vile vile tunaomba kwamba atupe hizo nguvu za kushinda majaribu, na tujaze hiyo Roho Mtakatifu ili tusimame katika imani yake. Tuombe na tupate sauti. Baba, tunakuja mbele zako kwa usiku wa leo, tunakuja kuomba kwamba Baba utulinde na hizo hila, na hiyo matatizo, na hizo hali za shetani. Utulinde na hiyo mitego yake, utulinde na huyo mwovu na mitego yake, utulinde katika jina la Yesu. Tunaomba Baba, utulinde na kila mtego. Wanasema kwamba yeye anaweza katega, wewe Baba unamuona. Anapotega usiku unamuona, anapotega mchana unamuona, anapotega muda wote unamuona. Kwa hiyo wewe unayemuona Baba, utulinde na hiyo mitego, ikikuwa kwenye milango, ikikuwa kwenye masoko, ikikuwa barabarani, ikikuwa tunaendelea nafasi gani, tunaomba kwamba wewe uliye na macho ya kuona ndani Baba, utulinde na hiyo mitego. Na ukishatulinda na hiyo mitego Baba, tunaomba kwamba utushindie na hiyo majaribu ambayo anayotuma, kwa sababu Biblia inasema kwamba atatuma 1,000 mishale kwenye mkono wa kushoto, 7,000 kwenye mkono wa kulia, lakini hakuna mshale utakao tufikia sisi. Wenyewe macho yetu yataona yale maangamizo yake. Baba, haya ni kwa ajili ya kujua kwamba wewe Mungu una ulinzi. Tunaomba ulinzi wako utulinde kwa usiku wa leo. Tunaomba ulinzi wako utulinde usiku wa leo Baba, na utupatie Roho Mtakatifu, umjazie kwetu Baba, ili atusaidie kusimama imara katika jaribu, katika matatizo, katika zoruba, katika kila hali Baba. Tujaribu kusimama, tusaidie Roho Mtakatifu Baba, utupe naye, kama vile ilivyosemwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa kwanza sura ya 8 kwamba wanafunzi watapata nguvu pale Roho Mtakatifu akiwashukia, na watakwenda kuwa mashahidi kuanzia Judea, Samaria hadi mwisho wa dunia. Baba, kwa siku wa leo tunaomba Roho Mtakatifu atujazie leo na nguvu zake, ili tuendelee kuwa mashahidi, ili shetani asikuwe na nafasi ya kutuweka, ya kutushambulia kwa njia yoyote, ya kutupeleka katika njia nyingine. Kwa usiku wa leo Baba, tunaomba tujazwe na Roho Mtakatifu ili tuendelee kusimama imara katika imani, tuendelee kusimama imara katika imani, tuendelee kusimama imara katika imani. Malatekeponda takaliete roto kopolande keriata kapalalende
Rakapalandeke potoria kapalale. Latakapandeke potoriade. Tusimame imara katika imani. Kwa usiku wa leo Baba, tunaomba Roho Mtakatifu ashuke kwa usiku wa leo, ashuke katika mioyo yetu, ashuke katika hali zetu, ashuke katika kutembea kwetu, katika kukaa kwetu na kulala kwetu. Baba, ashuke ili ashuke, tusimame imara katika majaribu ya shetani, tusimame imara katika majaribu ya huyo mwovu, asitushike, asitushambulie. Roho Mtakatifu awashe mwangaza ndani yetu, awashe mwangaza ndani yetu, awashe mwangaza ndani yetu, awashe mwangaza ndani yetu, awashe mwangaza ndani yetu. Malateke potoriata kapalade, latakapalande ke potoriade, rakapalande ke potota kariete, mantolota kapalande kiriato. Awashe Mungu, washa moto wako, washa moto wa Roho, washa moto wa Roho kwa usiku wa jioni, washa moto ya Roho ndani ya mioyo yetu Baba, washa moto ya Roho katika kutembea kwetu Baba, washa moto ya Roho katika watoto wetu, katika wa familia zetu na katika kazi zetu, popote tunapotembea. Tunaomba moto ulio juu mbinguni uwashe huo moto wa Roho Mtakatifu, uwashe moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu, kusiwe hata siku moja tutakapoangamizwa, kusiwe hata siku moja atakapotushambulia. Akitaka tushambulie Baba, tuko chini ya mwamvuli wako, tuko chini ya mwamvuli wako, tuko chini ya mwamvuli yako, tuko chini ya mwamvuli yako. Latakapalande keriato ratatatatatatatate retekepo tatakalete. Oh Baba, tunaomba kwamba mwamvuli wako endelee kuwa wa Roho Mtakatifu, tushukie wa Roho Mtakatifu, tushukie katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Oh latakapalande keriato ratakapalande. Tunaendelea na Wakolosai kwanza mstari wako wa 13. Wakolosai kwanza mstari wa 13, yani sura ya kwanza mstari wa 13 wa Kolosai. Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Haya tena ni vingine vidhibitisho kwamba tena vingine vidhibitisho kwamba hajaishia pale kuwaonesha aibu mashetani tu, hajaishia aibu kwenda kunyang'anya tu zile nguvu. Alifanya nini tena? Naye alituokoa katika nguvu za giza. Tulikuwa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huo ufalme wa mwana wa pendo lake, sisi tunakuwa kama vile wafalme pia, kwa sababu kama unavyosikia ukisema Mungu, unasema Mungu mfalme wa wafalme. Mungu ni mfalme, na ni mfalme wa nani? Wa wafalme. Wanafalme wa nani? Sisi. Hapa duniani sisi tuko wafalme, na ndio maana hata ukiangalia vizuri sana, lengo la Mungu la sisi kuja hapa ilikuwa kuja kuwa wafalme hapa, kuwa wafalme hapa, kwani kudhibiti dunia hii, kama vile mamlaka aliyokuwa amepatia Adamu wa kwanza, kwamba tudhibiti dunia hii. Hiyo unayakuta katika kitabu cha najua ni Mwanzo 1:26 au unaweza kusema mpaka 28. Utakuta one gisi Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu, kisha tuwape nini? Tunaumba kwa mfano wetu, lakini tuwape mamlaka wao watawale nini? Duniani. Tulipewa mamlaka ya duniani. Mungu anatawala mbingu, anasema nataka mtu ananifanana aje na wewe tawala huko. Lakini sisi tulishindwa, Adamu wa kwanza akashindwa, ndio maana Adamu wa pili Yesu akaja. Na ndio hivyo sasa, kwa leo tunatenda kuambia kwamba tunaenda kurudishwa katika ule ufalme ambao shetani alitunyang'anya, vile ambavyo shetani alifanya kwamba akanyang'anya ule ufalme. Na ndio maana ulikuta hata ukiangalia kwenye kitabu cha Ayubu, unakuta wanasema watoto wa Mungu walikuwa wanakuja kwa Mungu, shetani naye akakuja. Sasa shetani naye kwa watoto wa Mungu amepata njia gani ya kuja kwenda kule kwa Mungu? Amekuja kwa sababu wakati Adamu alipokubali, aliposemewa uongo, yale mamlaka ambayo Adamu alikuwa nayo aliyachukua, kwa sababu yule ambayo unamsikiliza na kumfuatilia, huyo ndiye Mungu wako. Kwa hiyo vile Adamu alivyofanya, yale mamlaka alipatia shetani, shetani naye akapata mamlaka kusema yale mamlaka ulipatia Adamu, niko nayo. Kwa hiyo ana njia. Adamu anapaswa kufika pale, alipaswa na yeye akuje kama watoto wa Mungu wanavyokuja kule, lakini kwa sababu alikuwa ameshapatia nafasi yake shetani, basi shetani akachukua nafasi ya kwenda kule. Sasa hiyo nafasi hiyo Yesu alikuja kuinyang'anya.
Yesu alikuja kunyang'anya. Ndio maana Yesu alikuja kufa ili aende kunyang'anya, kwa sababu sheria ya Mungu ilikuwa ukifanya dhambi utakufa. Kwa mtu kuokolewa mpaka mwingine akufie mwingine ili hiyo dhambi ili sisi tuokolewe. Na ndio maana Yesu anasema hapa hivi kwamba akwenda kuwaonesha tu aibu mashetani, lakini vile vile naye alituokoa. Yaani tulikuwa tumefungwa, alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo leo tunataka kuomba kwa wakati huu ni kwamba tunaomba Mungu atufundishe kutembea katika haki, atufundishe kutembea katika haki na ukweli, na katika hiyo kutufundisha tujue kwamba anatulinda na hakuna kile ambacho kitaweza kutugusa. Hakuna kile ambacho kitaweza kutugusa bila ruhusa yake yeye mwenyewe. Kwa sababu nini? Tuko katika ufalme wake. Kwa hiyo tuombe Mungu atufundishe kutembea katika haki yake na ukweli wake, ili tujue kwamba yeye anatulinda na hakuna kitakachotugusa sisi bila ruhusa yake. Kwa hiyo tunapaza sauti kwa usiku wa leo. Baba, tunakuja mbele zako kwa kupaza sauti na tunaomba kwamba Mungu utufundishe kutembea katika haki. Utufundishe kutembea katika haki na ukweli. Tufundishe kutembea katika haki na ukweli Baba. Tufundishe kutembea katika haki na ukweli. Tukitembea katika haki yako kusiwe mabaya. Tukitembea katika haki yako tusifanye mabaya, tusiwaze mabaya, tusipangilie mabaya. Tutembee katika haki na ukweli. Haki na ukweli Baba, ni haki na ukweli. Kwa yote tunayoongea, kwa yote tunayoyasema, kwa yote tunayoyapanga, kukuwe ni haki, mkuwe na ukweli, kusiwe mabaya. Na katika njia hiyo Baba, tunaomba Baba uendelee kutulinda, endelea kutulinda, ataendelea kutulinda Baba, kwa sababu tunajua kwa mpaka sasa kwamba hakuna kitakachotugusa bila ruhusa yako. Hakuna kitakachotugusa bila ruhusa yako, kwa sababu wewe Baba ulienda kuchukua hizo nguvu za shetani, ukaenda kunyang'anya nguvu ambazo alituiba. Zile nguvu alienda kutuiba ukazinyang'anya Baba, ukatupatia sisi, kisha au kuishia hapo, ukatupeleka katika ufalme wako Yesu Kristo. Hivi tuko wafalme katika ufalme. Kwa hiyo tunakuja mbele zako Baba, utusaidie katika ufalme huu, tutembee katika haki yako, tutembee katika kweli yako Baba, ili tujue kwamba wewe unatulinda, na kama unatulinda hakuna kitakachotugusa bila sababu yako, bila ruhusa yako, bila njia yako, bila wewe kusema twende, hakuna kitakachotugusa. Kwa hiyo Baba, tunaomba kwamba hiyo mwamvuli wako uendelee kuwa juu yetu, kama vile unavyoendelea kutulinda, kama vile unavyoendelea kuwa nasi, kama vile unavyoendelea kutupatia nguvu. Usiku huu wa leo Baba, tunaona nguvu zako zitulinde, utulinde na mwamvuli wako, utulinde na mwamvuli wako. Malateke ponda takariete ratakapalandete keriado, utulinde na mwamvuli wako. Maana Baba, utufundishe katika kutembea hiyo katika ukweli wako. Huo ukweli wako Baba, tutembee ndani. Tukitembea ndani tutakuwa pamoja nawe, kwa sababu ni mwangaza unaowashwa. Ukiwashwa mwangaza, shetani atapotea. Ukiwasha mwangaza, hiyo giza atapotea. Tutembee katika kweli. Tukitembea katika kweli, giza yote itakwenda. Tukitembea katika kweli, giza itadisapia, itakwenda, haitabakia, haitakata siku moja, itaruka, itaenda bila nini, haitabakia Baba. Tunaomba tufundishe Baba, tunaomba tufundishe Baba, tunaomba tufundishe Baba, tunaomba tufundishe Baba. Lataka palande kiriado rataka palande keriato tu mantalande ke poto lataka lidi lataka palande keriata kapalande. Tunaomba Baba kwamba huo ukweli wako tutembee ndani, tutembee ndani, tutembee ndani ya ukweli wako, tutembee ndani ya ukweli wako, tutembee ndani ya ukweli wako. Malataka palande kelede lete ke potoria kapalande keriado rataka palande ke potoriate malunda kapalande keriata lataka palande keriata kapalande rototoko potoria kapalale lete ke potoria kapalande mantalande ke potoria kapalade lete ke potoria kapalande keliado lata kapalande keliado. Tunaomba kuingia katika ukweli wako Baba, katika jina la Yesu Kristo Baba, katika jina la Yesu. Tunaendelea kuomba, tunaendelea kugusa nafasi ambapo sisi tuna mamlaka.
nafasi ambapo sisi tuna mamlaka. Shetani hana mamlaka hata saa moja. Ni kutokuelewa kwetu au kutokusema maneno, kutokukubali, kwa sababu kuna vitu ambavyo shetani anavifanya. Yeye ni kama vile wanasema kwa Kifaransa ni camouflage, hata mu Kiingereza. Yani ni mtu kwamba ambaye anakuja kuonesha na bunduki lakini hana lolote. Ana bunduki lakini hamuna risasi ndani, bunduki lakini hamuna kitu, kwa sababu shetani ameshashindwa. Hii ambayo ukisoma Biblia utakuta unasoma ni vitu vilivyopita. Yani hivi ni kusema kwamba hapo mbele vitu ambavyo tunavyohangaika navyo leo shetani ashashindwa navyo tayari. Kibaya ni kwamba yeye iko maakili, anajua kisha kupiganisha ya kuonesha kwamba sisi tukijua kwamba tumeshakuwa huru na tukijua kwamba tuanze kutembea katika uhuru wetu, shetani hata furahia. Angalia mtu akishakuwa mgonjwa, hata unasikia kichwa kuuma na unaanza kufurahi na unaanza kucheka, unakudaa hata hicho ugonjwa unaanza kuruka, kwa sababu shetani anajua kwamba huyu mtu kama hauzuniki basi ninashindwa. Yani anataka mtu ahuzunike, anataka mtu asikie vibaya. Kila kitu kitakachokisemwa utasikia roho inakuja, una kisa anasema, huyu mtoto ni mbaya kabisa, huyu mtu anasema vibaya. Kwa nini usisikiriki? Hivyo ndio shetani. Ukiangalia shetani kisa anatembea na anaweka mapepo yake huko, yanakuja ngambo ya sikio ya huko na ngambo ya sikio ya huko, inakuja kusema wewe unaona kisa anasema hapo ni vibaya sana, ingine ngambo wewe jibia tu, huyu mtoto ni ovyo, huyu baba anakwenda vibaya. Unakuta kwamba kuna mambo mengi wanayoongea katika vichwa vyetu, lakini Yesu ameshatulindia, ameshatushindia. Kwa hiyo tusikubali kwamba tuwe chini atuweke chini, hapana. Tunaenda na kitabu kingine cha Yakobo, kama tulivyokuwa tunasema wakati mwingine, Yakobo 4 mstari wake wa 7. Yakobo 4 mstari wake wa 7. Lata kapalande kiliado. Basi mtiini, mpigeni shetani. Najua ni mtiini Mungu, najua mpigeni shetani naye atawakimbia. Nao sasa hiki ndio cha ajabu. Sisi tunaenda kuomba Mungu tusaidie shetani atoke. Lakini hapa Biblia inatuambia tumpinge. Tukimwona anakuja tumpinge. Na ile jambo nitaliongea zaidi sana, kuna vitu vingi sana. Kuna vitu vingi. Biblia inasema kwamba hii dunia imejawa na nini? Na mambo ya ajabu mabaya sana. Dunia inajawa na mambo mabaya sana. Kwa jina kwamba unakuta mtu anasikia hata kuna nafasi ambapo maumivu yanaingia mwili. Pale maumivu yanaingia, sema kitu. Kemea. Anza kusema nimepona. Anza kusema nimepona. Anza kusema nimepona, kwa sababu pale ambapo unaposema umepona, ni shetani anataka kuja kukuingiza ugonjwa. Anajua kwamba unaanza kujua ukweli wako kwamba umepona, na usemi umepona kwa sababu ni hapo ndo umefikia. Unaanza kukumbuka umepona kwa sababu ya nini? Ndo jinsi Yesu alikuponya kwenye msalaba. Yesu aishakuponya. Kwa hiyo kama huo unaanza kujua kwamba Yesu aishakuponya, hakuna kitu ambacho atakifanya tena. Hana nguvu, hana lolote, yeye ni zero. Maana anataka ule mtu ambaye ajue. Ndio maana Biblia inasema kwamba watu wangu wamepotea kwa ajili ya nini? Ya kutokuwa na maarifa. Na hiyo maarifa ambayo Mungu anasema ni kwamba mimi nimekuwekea kila kitu wazi. Wewe ni mfalme. Mwambie shetani toka na atatoka. Kwa sababu mashetani hauwezi ukakuwa una discuss au tunaongea na mashetani. Mwe mashetani mwili. No, mashetani ni makukemea. Shetani ndio maana unakemea. Kwa wakati huu shetani unakemea. Ndio maana hata shetani hapa kwamba wewe mpinge tu, kwa sababu shetani anakuja kwa njia nyingi. Hata kama ukikuwa uko na kitu unatembelea unasubiria, unakuta kile kitu unasema haitawezekana. Ukiangalia vizuri sana, kuna kesi mbili ambazo zilitokea katika maisha yetu. Mama najua kuna kesi ya wakina Julie ambao walikuwa yani kesi inaonekana ni vigumu sana. Watu wanajua kwamba huyu watoto wacha kuja, wanamwambia mangena watoto watakuja, yeye anasema tu Mungu atafanya. Ukiangalia kesi hiyo na wakati utajiuliza watakuja kujaji, itawezekanaje? Lakini mama aliweka imani kwamba watakuja, na walifanya nini? Walikuja. Kwa hiyo kuna vitu mtu akikuja, hata na mimi, hata mtu wa pembeni akikuja na kuambia vitu ambavyo umeamua kwamba Yesu ameshavisaidia, anakuambia hii bwana hivi sijui kama itawezekana, mwambie hapana, vitawezekana. Na ukiona mtu anaendelea kuzuri, basi toka hapo au mfukuze hapo, kwa sababu katika maisha hii, katika imani yetu, hatuhitaji watu ambao wanawaza negativity, wao ambao wanawaza mabaya tu, kwa sababu Mungu wetu mawazo ambayo yuko nayo kwa ajili yetu ni mazuri.
ni mazuri, ya amani, ya kutupatia mwisho mzuri. Hiyo ni Yeremia wa 29:11. Sasa kama yeye Mungu anawazia mazuri kwa ajili yetu, kwa nini sisi tumwazie mabaya? Kwa sababu yeye ndo ametulinda, ametuwazia mazuri, sisi tunataka kumwazia mabaya. Kwa hiyo kila kitu tunachopitia kwa sasa, tujue tu kwamba Mungu ameshatuwekea mazuri. Na ili kusema kwamba tuingie katika mambo mabaya, tukubali kwamba yanaweza yakakwenda hivi, sisi ni wanadamu, tunaweza tukapitia hivi, ni kusema kwamba Mungu yale ambayo aliyoandika sio ya kweli. Mungu anasema hivi, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo tunaenda kuomba, na haya maombi tutakayoomba hapo, kwanza tutashukuru kwanza Mungu kwa ushindi wa Yesu msalabani, kwa sababu kuna ushindi. Yesu ameshinda. Tutashukuru Mungu kwa ushindi wa Yesu msalabani, yaani amezishinda zile enzi za mamlaka zote, yaani hakuna nguvu ya giza iliyo juu yake. Haya maneno kwanza tutayashukuru, kwa sababu itakuwa ni vizuri tuelewe kwanza Mungu ameshinda kupitia Yesu Kristo, ameshinda na ameshinda enzi na mamlaka zote. Hakuna nguvu juu chini yenye nayo zidi nguvu yake. Na vile vile sasa tutaenda kuomba kwamba tuishi kwa ujasiri, atusaidie. Unajua ujasiri ni Mkristo anapaswa kuishi kwa ujasiri. Tuombe atuishi kwa ujasiri, tujue kwamba ushindi wake yeye Yesu Kristo, yaani ndo ushindi wetu vile vile. Yaani katika tukishajua vile alivyoshinda yeye na sisi tumeshinda, tutakuwa naangalia, leo niko na gonjwa, Yesu alishashinda hayo, na mimi leo nashinda. Cha ajabu ni kwamba tutaendelea kusema nimeshashinda. Haya ni maneno ambayo utaendelea kusema nimeshinda. Usikubali mtu akwambie negative, usikubali mtu akwambie vingine, wewe sema nimeshinda. Kama ni kupona, wewe sema nimepona. Kuna vitu vingi ambavyo vitakuja hapo mbembeni ambavyo vitaonesha kwamba tu haujapona, angalia kwanza hichi kinavyopita. Hapana, umepona. Hapana, umepona. Hata wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa katika matatizo ya mazoruba kali, Yesu alisimama akakausha, akasema simama we bahari, usisumbue tena. Alikuwa ndani ya zoruba. Sisi tuko mfano wa Yesu. Yesu alisema yale ninayoyafanya mtayafanya, zaidi ya haya mtayafanya. Kwa hiyo ndugu zangu, tuombe, tushukuru kwanza tumshukuru kwamba tumeshukuru Mungu kwa kushinda pale msalabani na kuzishinda zile enzi zote, zishinda yale mamlaka yote ya shetani, kuyashinda yale magonjwa yote. Ameshinda ule wote upoozi, kila magonjwa unayojua katika maisha yote Yesu ameyashinda. Kwa hiyo hakuna magonjwa inayomshinda, hakuna tatizo inayemshinda. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuishi na ujasiri, tujue kwamba ule ushindi wake ni ushindi wetu vile vile. Ndio maana kwa njia hiyo tutatoa hofu, tutoe mashaka, na vifungo vyote vile ambavyo tulivyofungwa vya kiroho katika maisha yetu vinafunguliwa. Basi tupaze sauti kwa siku ya leo. Baba, tunakuja mbele zako, tunakuja kukushukuru kwa ushindi wako. Baba, umeshinda ushindi mkubwa pale msalabani. Ushindi ambao umeshinda ni ushindi wa matatizo unayopitia leo. Ushindi ambao umeshinda ni ushindi wa magonjwa ambao wengine wanaopitia leo. Ushindi ulioshinda ni ushindi wa majaribu zote wanaopitia leo. Ushindi ulioshinda ni ushindi wa hali ya hewa ambayo tuko nayo leo. Vitu vyote ambavyo tunayopitia leo Baba, umeshavishinda. Umevishinda msalabani. Umevishinda msalabani. Hakuna kile kitu ambacho kiko zaidi yako. Hakuna nguvu ambazo ziko juu yako. Umeyashinda msalabani. Umeyashinda msalabani. Umeshinda Baba. Umeshinda na nguvu zako zote. Umeshinda kila kitu. Umeshinda kila hali. Umeshinda yote. Kwa siku ya leo Baba, tunashukuru kwa sababu wewe Mungu umeshinda majaribu yote. Kwa sababu wewe Mungu umeshinda tatizo zote. Kwa sababu wewe Mungu umeshinda magonjwa. Kila gonjwa, kila pigo, kila nini, kokote linatotoka Baba, wewe umeshashinda. Kwa sababu pale msalabani ulishinda. Ukaenda kule kuzimu, ukaenda kuwazaharisha, ukaenda kuonesha aibu, ukaenda kushinda mamlaka, ukachukua mamlaka yote ambayo shetani alikuwa nayo, ukayachukua, ukapanda juu, ukasema mamlaka ya juu na chini nimepewa mimi. Kwa hiyo nini, chukueni, nendeni
ili mkakuwa watumishi wangu. Baba, haya ndio ulivyosema na haya uliotupatia, ukasema miujiza hii itafuata wale ambao wanaoamini. Katika jina lako watatoa pepo, katika jina lako watakanyaga nyoka, katika jina lako watawekea watu mikono na watu watapone, na hata wakila kitu ambacho ni cha sumu hakitawazuru. Hii itawafikia wale wanaoamini. Kwa siku ya leo Baba, tunaomba Baba, utusaidie tuishi na huo ujasiri, utusaidie tuishi na huo ujasiri wa kujua kwamba tumeshashinda, ujasiri wa kujua kwamba tumeshinda, ujasiri wa kujua kwamba umeshinda madhehebu yetu, ujasiri wa kujua kwamba yote tunayoyapitia sasa, wewe Baba umeshayashinda. Yote tunayoyapitia sasa, wewe Baba umeshayashinda. Umeyashinda Baba na umecomplete kila kazi. Umeyashinda Baba na umecomplete kila kazi. Hakuna usisi uliloshindwa, hakuna uliloshindwa nalo. Umeshinda yote, umeshinda yote, umeshinda yote, umeshinda yote, umeshinda yote, umeshinda yote. Malata kapalande kiriado, rata kapalande kepotoriate, malatende kepotoriata kapalande, mantala teke potoria kapalande, rakapalande kepotoria kapalande, mantaranda kapate kepotoriade, rakapalande kepotoria kapalande, lata kapalande kepotoriade. Mantalande kepotoria kalele. Umeshinda vyote Baba, umeshinda magonjwa, umeshinda mapepo, umeshinda majaribu, umeshinda zile ngao za shetani, umeshinda vyote ambavyo anavyovipanga, umeshavishinda Baba. Sisi ni zaidi ya washindi, sisi ni zaidi ya washindi, sisi ni zaidi ya washindi. Sio tu washindi, wewe ulikuwa mshindi, lakini sisi ni zaidi ya washindi, kwa sababu tumesimamia ushindi wako, kwa sababu tunatembelea ushindi wako, kwa sababu tunasimamia imara kwa ushindi wa Yesu Kristo, ushindi alioshinda, ushindi alioshinda, ushindi alioshinda. Baba, ulishinda matatizo yote Baba, ulishinda magonjwa Baba, ulishinda mapepo Baba, ulishinda kila aina ya jaribu, ulishinda zote, ulishinda vyote, ulishinda vyote, ulishinda vyote. Hakuna kinachoweza kututegua kwa usiku wa leo, hakuna kitakachoweza kutushika kwa usiku wa leo, hakuna kitaweza kutushika kwa usiku wa leo, kwa sababu Yesu Kristo ameshinda yote, kwa sababu Yesu Kristo ameshinda yote. Baba, umeshinda yote, na ndio maana tunakuja kumpinga shetani na vyote atakavyovileta, tunampinga Mungu, tunampinga shetani, naye anatukimbia leo anapaswa kutukimbia, kwa sababu tunampinga katika hali za kuongea, tunampinga katika hali za kuwaza, tunampinga katika hali za kupanga. Kila kitu tutakachokifanya Baba, tunampinga shetani ili asilete hisia zake, ili asilete mawazo yake, ili asilete mpango wake, ili asilete plani zake. Tunampinga Baba, tunampinga kwa siku ya leo, tunampinga kwa siku ya leo. Huyo shetani popote pale alipo, tunampinga Baba, na tunaomba Baba utusaidie tuishi kwa ujasiri. Tusaidie tuishi kwa ujasiri, tukijua kwamba Baba, kwamba huo ushindi ulioshinda pale msalabani ni ushindi wetu pia. Vile ulivyoshinda na sisi tumeshinda, vile ulivyoshinda na sisi tumeshinda, vile ulivyokwenda ukakufa na sisi tumekufa na wewe. Ukipoamuka uliamuka na sisi, ulipofufuka ulifufuka na sisi. Kwa hiyo nguvu za kufanya dhambi zimekemewa, nguvu za kufanya dhambi zimepotea, nguvu za kufanya dhambi zimepotea. Shetani na mambo yake yote yanatupwa kule jehanamu, shetani na mambo yake yote yanatupwa kule mbele, kwamba Baba wewe ni mshindi. Tusaidie Baba, tuishi kwa ujasiri, tujue kwamba ule ushindi wako ni ushindi wetu pia. Tunaondoa hofu leo Baba, hofu zote ambazo tuko nazo katika maisha, katika kulipa madeni, katika kulipa hali, katika vile kwenda katika maisha yetu ya baadaye, katika plani tunazoweka hapo mbele. Tunaomba kwamba kila hofu Baba tunaenda kuziondoa, hofu zote kwa kila jambo tunaziondoa, hofu zote tunaziondoa, mashtaka ambazo tunaviondoa, na mashaka tunaviondoa, na vifungo ambavyo tulivyofungwa au kuna wengine walivyofungwa hivi vifungo tunavifungua kwa leo katika jina la Yesu. Tunasema shetani, toka katika maisha ya watu, toka katika maisha ya watu, toka katika maisha ya watu, toka katika maisha ya watu. Usiku huu wa leo ni wakati wa vita, tunavitika vita na huyo shetani, tunavitika na huyo shetani. Biblia inasema kwamba hatupigani kwa mwili, lakini tunapigana kwa roho. Kwa hizo
shetani za jioni, hizo shetani za juu, hizo shetani za chini, hizo shetani za maji, popote wanapotoka tunawapiga vita Baba. Tunasema atoke, tunashindana na shetani popote pale alipo na magonjwa yake. Tunasema katika jina la Yesu, ondoka papa ulipo, ondoka kwa ndugu zetu, ondoka kwa sisi watu, ondoka kwa mafamilia zetu, ondoka kwa mabusiness zetu, ondoka kwa maplani zetu, ondoka kwa watoto zetu, ondoka kwa masomo yetu, ondoka katika kazi zetu. Malatakapotoriatadede, tunakuondoa shetani, tunakupinga leo, hauwezi kutuingilia, hauna sababu ya kuja, tunakupinga leo, shetani tunakupinga leo, na vitu vyako vyote tunakupinga leo, na hali zako zote tunakupinga leo, na magonjwa yako yote tunakupinga leo, na kila mpango wako wote mbaya tunakupinga leo. Hakuna mpango ambao utakaopanga ambao utakuja wewe shetani, mipango yote itakuwa imebomolewa, kila mpango wote umebomolewa, kila mlima umebomolewa, latakapalandekeriato rateteke potoriate mantalandeke potoria kalele. Tumebomoa kila mlima, mantaranda kapata kadede, in the name of Jesus. Oh Yesu Kristo, oh latakapalane, oh mandakaradede. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, malata kapala dekile landa kapala dekile. Tunaenda kumalizia na kitabu cha mwisho cha Yohana wa kwanza mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 4. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4. Biblia inasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia. Yeye aliye ndani yetu sisi ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia. Haya maneno haya najua na naamini kwamba ukichukua haya maneno ambayo Biblia inavyosema hapa na ukuwe na yarudia kwa kila kitu kinachotokea katika maisha yako, naamini utasimama na hakuna kitu kitakachokuweka chini. Na ukiaminia, Mungu atatenda kwamba yule aliye ndani yangu mimi ni mkuu kuliko yule katika dunia. Ninapokuwa na magonjwa ambayo yananisonga, najua yule aliye ndani yangu ni mkuu kushinda hayo magonjwa yanayokuja. Ninapokuwa na majaribu, yale aliye ndani yangu ni mkuu kushinda hayo majaribu. Ninapokuwa na watu wanaonifungia vibaya, wanasema yule aliye ndani yangu ni mkuu zaidi kuliko yule aliye duniani. Basi tunaenda kuomba kwamba Baba Mungu atupe nguvu kabisa ya kumpinga shetani, lakini vile vile atuondolee hofu na mashaka, maana sisi aliye ndani yetu ni mkuu. Kwa hiyo kama aliyekuwa mkuu ni Mungu, aliye ndani yetu atuondolee hofu na mashaka. Hatuna sababu ya kuwa na hofu, hakuna sababu ya kuwa na mashaka, atuendelee. Yaani na vile vile atusaidie kuishi kwa ujasiri, tukijua kwamba ushindi tayari ni wetu ndani ya Kristo. Yaani leo Mungu atusaidie tumpinge shetani, tuondoe hofu na mashaka, na vile vile atusaidie kuishi kwa ujasiri, kwa sababu ili tujue kwamba ushindi ni tayari wetu ndani ya Kristo. Basi tupaze sauti ya mwisho tukiomba Mwenyezi Mungu kwa leo. Baba, tunakuja mbele zako kwa usiku wa leo. Tunakuja kuomba Baba kwamba utusaidie. Tunaendelea kumpinga shetani, tunaendelea kumpinga na hila zake zote. Oh Baba, tunaomba tuondolee hofu. Kama kulikuwa kungali bado hofu katika maisha yetu, tunaomba hiyo hofu itolewe kwa usiku wa leo. Kama kulikuwa kungali hofu, hiyo hofu itolewe Baba. Hatujali kama hofu ilikuwa katika njia gani, ikiwa katika njia ya maisha, ikiwa katika njia ya pesa, ikiwa katika njia ya kazi, ikiwa katika njia ya mapepa, ikiwa katika njia gani Baba, hizo hofu ambazo tulikuwa nazo tunaziondoa Baba, tunaziondoa kwa leo, tunaziondoa kwa leo Baba. Tusaidie tuishi kwa ujasiri, tukijua kwamba huo ushindi Baba tayari ni wa kwetu katika Kristo. Baba alishinda
Yesu alishinda, na huo ushindi ni wetu katika Kristo. Huo ushindi ni wetu katika Kristo. Tumeshaushinda Baba. Kila kitu tunachopitia kwa leo Baba, ushindi ni wa kwetu. Tumesema ushindi ni wa kwetu. Tumesema ushindi ni wa kwetu. Tumeamuru ushindi ni wa kwetu. Hakuna kile kitakachotutenga tena. Hakuna kile kitakachotutenga na ushindi ambao tuko nao katika Yesu. Hakuna kile kitakachotutoa katika ushindi ule ambao tuko nao ndani ya Yesu. Baba, tunaomba huo ushindi uendelee kuwa milele na amina. Huo ushindi uendelee kuwa milele na amina. Huo ushindi uendelee kuwa milele na amina. Katika kila njia ushindi Baba. Katika kila njia ushindi wa Yesu Kristo uendelee kuzisawaza katika njia zote, katika juu chini Baba. Balata kalalele lete kepoto ya kapalande mantala takapalande kele tekariedo rota kapalande kepoto ya ushindi Baba katika kila kona. Ushindi Baba katika kila kona. Ushindi Baba katika kila kona. My God, lete kepota yakata mantala takapala tekiriado rete kepotoria takapala. Katika Yesu Baba ushindi tunachukua kwa leo. Katika Yesu Baba ushindi tumeusimamisha. Katika Yesu Kristo ushindi tumeusimamisha. Kwa njia yote ushindi umesimamishwa. Katika njia zote ushindi umesimamishwa. Hakuna njia nyingine isipokuwa ushindi wetu tumeupata katika Kristo. Tuko na nafasi ya kusimama. Tuko na nafasi ya kuongea. Tuko na nafasi ya kufurahi. Tuko na nafasi ya kusema asante Baba, kwa sababu ule ushindi umeushinda wewe. Na huo ushindi umeweka shetani chini. Umeweka shetani chini, mamlaka yake chini. Na ukasema mimi mamlaka yote niliyopewa nawapa ninyi, nendeni. Hayo mamlaka tunayapokea leo Baba, ili tunamwambia shetani kuanzia leo tunamweka chini. Tunamwambia shetani kuanzia leo iko chini. Katika watoto wetu iko chini. Katika maisha yetu iko chini. Katika business zetu iko chini. Katika mipango yetu iko chini. Katika kila hali ya maisha yetu iko chini. Katika afya zetu shetani iko chini. Katika afya zetu shetani iko chini. Malata kapalande kiriato rota kapalande kiriata mantata kapalande kiriato. Katika afya iko chini. In the name of Jesus. Katika afya iko chini. Katika afya iko chini. Katika magonjwa iko chini. Lata kapalande kiliato rakapapapapate. Hawezi kutushinda, hawezi kutushika, hawezi kutupeleka, hawezi tukupeleka nafasi zote. Iko chini katika jina la Yesu. Shetani iko chini, iko chini, iko chini, iko chini, iko chini. Hawezi kusimama, hawezi kusimama katika maisha yetu kwa leo. Tunasema shetani hauna nafasi tena. Hauna nafasi tena. Ondoka katika maisha yetu. Ondoka katika maisha yetu. Ondoka katika maisha yetu. Kwa yule ambaye anasikiliza Baba, tunaomba uondoke katika maisha yake. Kwa yule ambaye anasikiliza, waondoke katika maisha yake. Malata kapalande kiriado. Baba, tunaomba aondoke katika maisha yetu. Kwa siku ya leo Baba, tunaendelea kusema asante. Tunaendelea kusema asante. Lata kapalande. Katika jina la Yesu Kristo. Takapalande kiliata rata kapalande kiliata kapalande kiliata kapalande ya takapande. Basi tushukuru Mungu kwa kusikia maombi yetu. Tushukuru Mungu kwa kusikia maombi kwa siku ya leo. Baba, tunashukuru kwa kusikia maombi kwa siku ya leo. Biblia inasema kwamba yeyote anayeomba aamini kwamba yale anayoomba atayapokea. Na tunaamini Baba kwamba yale tuliyoyatamka leo, yale tuliyoyafunga leo Baba, yanafungwa mbinguni, na yale tuliyoyafungua leo Baba, yanafunguliwa mbinguni, kwa sababu sisi tukiongea, wewe unaongea Baba. Wewe uko ndani yetu na sisi ndani yako Baba. Tunasema maneno yote na yanatimilika Baba. Tunashukuru kwa kutusikiliza, tunashukuru kwa kubadilisha hatua, tunashukuru kwa kubadilisha hali na kwa kutuweka pamoja, kwa kutupatia nguvu, kwa kututoa mashaka, kwa kutuonesha ushindi wa Yesu Kristo kwa usiku wa leo Baba. Tumetembelea ushindi wa Baba, tumetembelea ushindi wa mwana kondoo, tumetembelea ushindi wa Yesu Kristo, na tunaona kwamba ushindi tuko nao tayari. Tunaona hiyo conscience itoke kwamba ushindi tuko nao zaidi, ushindi tuko nao zaidi. Hakuna kile kinachotushinda. Ushindi wa zaidi huko nao kwa leo. Tunasema kwamba Baba, ushindi tumeupata, ushindi umetawala, ushindi umetawala nafasi zote, kwa njia zote, kwa hali zote. Ushindi
usiku wa leo umetawala katika maisha yetu, katika kazi zetu, katika familia zetu, katika hali zetu, katika mipango yetu, katika project zetu. Ushindi wa Baba umetawala. Shetani ana mamlaka. Kwa leo ameachilia na ametoka. Kwa leo ameachilia na ametoka. Kwa leo ameachilia na ametoka, na amesukumwa mbali, amesukumwa mbali, amesukumwa mbali. Ana nafasi tena. Tumemshinda kwa leo kwa sababu Yesu ameshinda. Tumemshinda kwa leo kwa sababu Yesu amemfukuza mbali. Tumemshinda kwa leo kwa sababu Yesu ameweza na ameshinda. Latakapalale, alivyoshinda Yesu na sisi tumeshinda, alivyomweza Yesu na sisi tumemweza. Kwa hiyo hakuna kile ambacho kitakachotushinda leo, hakuna kile ambacho kitakachotusumbua kwa siku ya leo na siku zinazokuja. Sisi ni washindi. Tutaendelea kutanua ushindi, tutaendelea kusema ushindi, tutaendelea kuona mafanikio. Baba, tutaendelea kule kusema utendo na kufanya matendo makubwa ambayo Baba shetani alikuwa ameyazuia. Yale yote ambayo alikuwa amezuia leo Baba ameachilia katika maisha yetu. Yale yote aliyokuwa anayafunga ameachilia, kwa sababu hana mamlaka, hana nafasi ya kutupinga, kwa sababu hawezi kupinga Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Oh, latakapalande kiriado manta landeke potoliata kalalende. Oh, rakapapata kapate kiriado, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante sana. Katika jina la Yesu Kristo tunashukuru na kuamini Mungu ametusikia na ametujibu kwa jina la Yesu. Amen.